Yes, reka twongera tubasuhuze tubifurize kugira igitondo cyiza, tubifurize kugira amahoro y'Imana tutakunze baca muri hatandukanye. Kuri iki gitondo cyo kuwa gatanu wa tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nitwa Tuyishime Gilbert, iyi ni Zinduka Sport, uri kuri radio Rwavude number 1 West, uratwumvira kujana 2.0 FM no kuri wa 3 akadomo CO akadomo RW. Twizere ko igahunda zitandukanye radio Rwavu yabateguriye mu gitondo kugeza amaginga yazikomeje kugenda ziba nezeza. Amakuru y'imikino agezweho ndayazanye mu nyemerere duhere ahangaha mu Rwanda. Tugenda tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Duhere muri BK Pro League. Amakuru ahari aravuga ko BK Pro League ishobora kuba isinye amasezerano mashya n'uruganda rwenga ibinyobwa bisembuye. Akaba ari amasezerano agomba kuzaba afite agaciro ka miliyari 3 mu myaka 3. Hanyuma buri ekipe igomba kuzajya itsinda umukino izajya ihabwa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda kuri buri game igomba kuzajya itsinda. Byumvikane ko ubwo ngubwo ku ma ekipe yose niyo mpamvu ayo mafaranga agomba kuzagenda akagera muri miliyari 3. Uru ruganda rwa Skol rusanzwe rukorana n'ikipe ya Rayon Sport. Hari n'amakuru avuga ko Rayon Sport ishobora gutandukana na rugo, ariko ibyo byose ntabwo byari byemezwa, birakigwaho baracyabisesengura, yaba abahagarariye Rayon Sport mu bigendanye na marketing ndetse n'abahagarariye uru ruganda rwa Skol. Rayon Sport ibyo ibona kuva muri Skol harimo stade ya Nzove, ikibuga cya Nzove gikorerwaho imyitozo ya Rayon Sport y'abagabo ndetse n'iy'abagore. Hanyuma kandi iyi ngiyi y'abagore ni naho yakirira imikino yayo ya shampiyona. Hanyuma amakuru ahari yavugaga ko Skol yakwinjira muri BK Pro League birumvikana ku buryo imikino yose ya shampiyona hazajya bari banderole zayo cyangwa se ya brandinze. Hanyuma ariko na Rayon Sport hakagira pourcentage runaka zigumamo kugira ngo Rayon Sport izakomeze ibone ibikorwa remezo bihagije. N'amasezerano rero yaraye asinywe ni mugoroba. BK Pro League yamaze gutangaza a big announcement cyangwa se itangazo rikomeye cyane ishobora kuza kurekura mu masaha ari imbere, riraza kuza kuba rigendanye n'ibyaya masezerano. Hanyuma tuve muri BK Pro League gato twikoze muri Ferwafa nayo yamaze kuba isohora icyo bise a schedule for domestic club licensing process, cyangwa se inzira ama ekipe azakina shampiyona y'umwaka utaha sezo 2026-2027 azakoresha. Icyambere abantu bagomba kumenya cyane mu bagabo nuko kuva tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi aribwo hazaba habayeho icyo twita deadline, kuko ama ekipe yamaze kugaragaza ibibuga azakiriraho imikino y'umwaka utaha. Hanyuma tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi Ferwafa izatangira izafungura process ya licensing process. Ubwo nukuvuga nyine ni ugutangira kwakira ama license y'abakinnyi no kugenda abasuzuma ko bujuje ibisabwa. Tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi kugeza tariki 30 hazabaho gusura ibikorwa by'amastade ama ekipe agomba kuzaba yaratanze, bareba ibibuga by'imyitozo ndetse na venue ama ekipe azakiriraho imikino y'ikiciro cya mbere. Hanyuma tariki 14 ariko kandi nanone z'ukwezi kwa karindwi hazabaho icyo bita BK Pro League, nuko hazabaho club licensing annual workshop. Onuvuga ko ari amahugurwa azatangwa akubijyanye na license. Ubwo muri BK Pro League no kuva tariki 14 akaza tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Mu cyiciro cya kabiri bizava tariki 16, ni umunsi umwe gusa. Tariki ni tariki 16 gusa z'ukwezi kwa karindwi nibyo. Hanyuma tariki 17 iki gikorwa kizakorwa ku ma ekipe yo mu cyiciro cya gatatu ni z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma Rwanda Women Super League shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'abari n'abategarugori bo bazava tariki 9 bageza tariki 10 z'ukwezi kwa 8 2026. Hanyuma Rwanda Women Championship ni icyiciro cya mbere
ho ni ukuva tariki 11 kuza tariki 12 z'ukwezi kwa munani. Hanyuma Rwanda Rayon League Championship ni abana bakiri bato cyane babari n'abategarugori ndetse abangavu n'ingimbi, ni ukuva tariki 13 kugeza tariki 14. aho ngaho bazaba bari kugenda bahugurwa mu bigendanye na license. Hanyuma tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi nibwo hazabaho final inspection, agusuzuma ibibuga bizakira iyi mikino mu cyiciro cya mbere, mu cyiciro cya kabiri, mu cyiciro cya gatatu no muri shampiyona y'abari n'abategarugori ndetse n'aya ma equipe agenda azamuka yabaye mu cya gatatu n'abandi bapeti baba bagenda bakira batarangije imyaka 21 bazagenda berekana ibibuga byabo, nibwo bizasuzumwa. Tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi niwo munsi wa nyuma wo kuba ikitwa gukira abakinnyi muri systeme akizigomba kuzaba cyarangiye ku ma equipe. Tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma tariki 3 z'ukwezi kwa munani ni nabwo hazaba hari ikitwa deadline y'ama equipe y'ikiciro cya kabiri. Tariki ya mbere kugeza tariki 8 z'ukwezi kwa munani nibwo noneho bya bindi byose bizongera bigacamo bigarebwa bwa nyuma na nyuma, cyane cyane mu cyiciro cya mbere n'ikiciro cya kabiri. Ubwo ku ma equipe yitegura umwaka w'imikino angira ngo nta bindi byinshi cyane twababwira. Ferwafa isigaye yiprononsa hakiri kare kagaragaza uko ibikorwa bigomba kuzaba bihagaze. Hanyuma reka tuve aho ngaho duce muri transferi, dore muri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport igomba kuza gusinyisha abakinnyi, ariko kandi ni nako yaraye itandukanye n'umukinnyi wa mbere. Telefone yaraye isoneshejwe n'umutoza witwa Inyigo Francis Mbaya, yarari kumwe na DTN w'ikipe ya Rayon Sport bita Dairan. Bahamagara umukinnyi witwa Azizi Bassane kuranya, baramubaza ngo gute none, baramubwira ngo warakoze cyane ku bwa service wa equipe ya Rayon Sport, ariko twakubwira ngo iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukomereze urugendo rwawe ahandi, ujye gushaka amaronko ahandi. Uyu rutayizamu rero Azizi Bassane kuranya ntabwo azongerwa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport. Birumvikana ko uyu musore yaramaze imyaka 2 muri equipe ya Rayon Sport, ariko ibijyanye na cases ze za discipline zakomeje kugenda ziba ikibazo cyane ko gutanga umusaruro kuri we byagiye bigorana. Yabaye umukinnyi rero wafunguriye abandi bose bagomba gutandukana na Rayon Sport, amenyeshwa ko atazakomezanya n'iyi equipe. Byitezwe ko kuri uyu munsi wo kuwa gatanu byibura abandi bakinnyi 3 cyangwa se 4 baza kuza kurara bahamagawe. Abo barimo uwitwa Dirisa Kuyate, musore witwa Dirisa Kuyate we yamaze no kurega Rayon Sport. Ako kana bakunzi ba Rayon Sport mukamenye, yarakababwiye yarayireze ngo recruitment ntabwo yayiboneye igihe rwose, ngo Rayon Sport yamwemereye recruitment ntiyayimuha, bityo yayijyanye muri CAF. Ariko nkabwira n'abariyo nkababwira ngo buri ikintu cya recruitment ntabwo ari ikintu gikomeye cyane ku buryo cyatitiza abantu kikabatera ubwoba. Ibyo byo CAF ntabwo biha agaciro cyane, ahubwo ikintu iguhanira biteye ubwoba ikanaguha igihe gito cyo kuba wagikemuye nibijyanye na salaire. Imishahara buriya niyo mibi, ariko recruitment yo ndumva CAF itanga igihe kirekire ku ma equipe kavuga ati we banzu yamushakire. Ariko nubwo Rayon Sport yamurimo, nubwo bimeze bityo umugari wa yandiriye ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Nubwo bimeze bityo Dirisa Kuyate telefone igomba kuza kumwigira, bakamuhamagara bakamubwira ko atagikomezanyije na Rayon Sport. Undi n'uwitwa Bienvenu Joaquim Muzinyinu agomba kuza guhamagarwa. Undi n'uwitwa Benazizi Dawo nawe rwose agomba guhamagarwa akabwirwa ko atazakozanya na Rayon Sport. Undi n'uwitwa Mugisha Didier. Hanyuma undi we wagiye wanamaze kugera yajya n'uwitwa Yannick Bangala Litombo. Uyu ngiwe rwose ntago azagaruka kuri ubutaka bw'u Rwanda keretse ntihagira indi equipe yahanga mu cyiciro cya mbere imwifuza. Undi wamaze kugenda n'uwitwa Foringanya yamaze kugera iwabo muri Senegal, yarazi ko azagaruka, ariko Rayon Sport nawe igomba kuza kumwoherereza iketi imubwira ngo thank you for your service, warakoze ku bwa service. Ubwo rero abakinnyi bandi Rayon Sport iza gutandukana nabo turaza kwenda tubabagezaho nta kibazo cyane mu biganiro byacu biri imbere.
hanyuma Rayon Sport uyu munsi imaze gutangaza ngo big announcement announcement ikomeye cyane. Rayon Sport niyo kipe ya mbere igiye gutangira gusinyisha mu ma ekipa azakina imikino nyafurika. Ubwo ni Rayon Sport, ni APR, ni El Merreikh, ni El Hilal Sport Club. Ama ekipa arimo Kiyovu yo navuga ko ariyo yatangiye kare cyane ko yo yabanje kongera abakinnyi baya amasezerano bagera kuri 5 batsanze Frakedi bande barongereye benshi. Ndetse no mu ijoro rya kera Isinyishije witwa Rorakanda Moise uyu numwataka batakiye ikipe ya Gicumbi ira sezo rwose yanitwaye neza cyane Kiyovu yarayimwibitseho. Murera rero kuri uyu munsi wo kuwa gatanu abakunzi ba Rayon muzamuke mukanya gato cyane ku isaha y'isa 4 Rayon Sport irarekura amazina abiri y'Abanyarwanda. Izina rya mbere abantu bashobora kuza gutungurwa Nyarugenge, abantu bashobora kuza gutungurwa. Rayon Sport igiye iremye isoko hakiri kare cyane bitandukanye n'ikindi gihe Rayon Sport iremye isoko hakiri kare cyane. Ariko hari kuvugamo Abanyarwanda benshi cyane kabisa, benshi. Ese Etenseri yarizi ko uyitwa Ishimwe Jabiru Ishimwe Jabiru bita Ayman, uyu nawe aravugwa muri Rayon, muri APR na Police. Abanyarwanda bavugwa Rayon Sport ishobora kuza kwerekana hari witwa Ishimwe Christian. Uyu musore yakina ekipe ya Police sezishize. Uburyo yatangiye muri Police n'uburyo yasoje ntabwo byari byiza. Ko yatangiye neza twumvaga ashobora kuzabana nimero 3 imwe mu nziza muri BK Pro League, ariko champion uko yagiye ikura ni nako yagiye agenda dropping form. Ariko ngo muri Rayon nibamusinyisha ngo yiteguye kuzajya agapira kuba kano bagize agatwara cyane. Hari amahirwe menshi yuko Christian ari mu bakinnyi Rayon Sport iraza kwerekana mu kanya gato cyane ku isaha y'isasta cyangwa se ku isaha y'isayene hagati aho ngaho mu kanya gato cyane. Abandi bari kuvugwa n'abakinnyi batatu harimo witwa Rutonesha Hezbon, ni umusore w'ikipe ya Gorilla. Uyu nawe Rayon Sport yamwifuje igihe kinini, ndetse uyu Rutonesha Hezbon afite n'igitego yatsinze El Merreikh, yagitsindiye nisho igitego kizaba icyasezo cya Rutonesha Hezbon. Byo nurucabana nurucabana rwose. Hezbon Rutonesha arimo mu bari kuvugwa, arimo neza. Kandi nanone umusore witwa Hosiana Kennedy kinira ikipe ya Marine, ni yatasinya none yasinya nejo, nawe aravugwa kina kuri 6. Uyu Rutonesha Hezbon akina 8 cyane ko nakomeje kubona imbaraga zipushinga bigira Imana bedi zimusura muri ekipe ya Rayon Sport zikomeje kuba nyinshi. Ubwo bivuze ngo Rayon Sport irashaka ba nimero 8 babiri, kwera ko n'uwitwa Ndayishimiye Richard ntabwo bazi niba zahaguma, birakomeye cyane. Undi munyarwanda wavuzwe n'uwitwa Byishimo Varua. Abo ngabo nibo Rayon Sport iri kugenda ishakamo Abanyarwanda beza yazakoresha sezita, kwera ko turabizi ko abanyamahanga ni 8. Ubwo apati y'abo banyamahanga 8 cyangwa se bavuyemo usabwe gushaka abandi Banyarwanda beza. Niyo process Rayon Sport yatangiye, igiye kubanza ive mu Banyarwanda kwanza beza babandi yumva bazayifasha, ubundi ize ibonege mu banyamahanga. Ubwo rero ayo niyo mazina. Hanyuma hari n'umusore witwa Isinyishije Christian, nawe yavuzwemo, n'umusore w'ikipe ya Mukura Bebeto wa hano mu karere ka Rubavu rwose hirya hanga mwibonde, nawe yavuzwe muri mediane ya Rayon Sport. Uwo nawe nundi. Ubwo rero navuga ngo igisigaye kuba Rayon nukuza gutegereza iyo big announcement. Ariko mu Banyarwanda bashobora gusinya ayo mazina mbabwiye, mwitegema amazina 2, hashobora kuza kuvamo amazina 2. Rayon Sport kandi iratekereza kwitwa Nduwimana Frank w'ikipe ya Gorilla. Uyu ni umurundi winga macacara bagenda cyane. Sezo ishize afite ibitego 5, afite assist enye 3 hafi aho ngaho gutyo. Urumva ko yagize uruhare rw'ibitego hafi 8 cyangwa 9. Hanyuma ubwo nuvuga ngo nyine Rayon Sport igomba kuvugana na Gorilla kugira ngo bigende neza cyane. Rayon Sport ntabwo ari uyu Frank gusa iriho, kwera ko ari n'uwitwa Charles Ruanga
cyangwa se Karori Ruwanga ukinira ikipe ya Sport Villa Club yo mu gihugu cya Uganda. Uyu nawe Rayon Sport yamaze kumugeraho, bari kuganira n'ikipe ya Villa bayibaza ngo ese tubagomba iki, tubaha iki kugira ngo muduhe iyi mari iyi mari ko tuyikeneye, none tubaha iki. Ubwo ayose abari amazina ari kugenda avugwa. Ubwo kandi ntago mugomba kwibagirwa ko Rayon Sport yanavuganye n'uwitwa Dramane Kambu kuva muri ekipe ya Centre wa Rupopo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko diri witwa Joseph Saki bisa naho itari gukundira Rayon Sport ishobora kutaza kugenda neza, kubera ko Mukura yo yamaze gutangariza Rayon Sport kwitwa Joseph Saki ngo ntabwo agurishwa ari untouched, ntabwo akorwa. Ubwo yuze ko Rayon Sport irajya gushakira handi nimero 6 byamurera nibyo. Ubwo umweyo urakomeza kuvuga, witwa Dailan, witwa Ringingo bakomeje ingamba. APR nayo ibyitezwa kwishira kuza gusezerera Abanyarwanda bandi uyu munsi. Ubwo nayo turategereza cyane ko ibintu byayo abari secret abari ibaga riteye ubwo babiri confidential. Buriya Murera ushobora kugira umuntu kira gutya akakurabura akakubita kadetaye gato, ariko muri APR biragoye. Ibintu byinshi bya APR byo tubivuga byabaye, cyangwa wenda nkaba nakwinjirira nka Nibizi Ramadani inbox nkamubaza atese koko nibyo. Ramadani akayimerera ati yes nibyo, ati ndatandukana nayo. Ate ko ari n'amakuru avuga ko Rayon Sport ishobora kuza kumanura ba Nibizi Ramadani, ariko nanone Rayon Sport umukinnyi uvuye muri APR ntekereza ko yakarabye. Rayon Sport rwose umukinnyi uvuye muri APR yakagombye kuba yarakarabye, yaramaramaje uvuga ati abo bakinnyi babaturinde. Ubwo rero transfer zo zirakomeje, turacyari ku isoko ry'igura n'igurisha, ibintu birakomeye cyane. Nta transfer izabaho n'imwe tutayibabwiye aha ngaha. Hanyuma rero mu Rwanda se sinibyo ngibyo umuntu yabavuza. Amavubi aracyari muri Cairo mu Misiri, gahunda yayo ntago twari twamenye uko iteye. Maybe ko wenda mu masaha ari imbere dushobora kuza kubona imikino wenda Amavubi azakina nta gihindutse rwose tuyimenya, duhita tuzanga tuyibabwira. Hanyuma twambutse ku mugabane wa Afrika, ama ekipa azakina CAF Champions League yose ntiyamaze kumenyekana, yose nuba yamaze kumenyekana, ahubwo asigaye nazakina Confederation Cup. Arimo za Rayon Sport nayo yamaze kumenya ko izakina Confederation, urwo n'urucabana. Niba ayamaze kumenyeka azakina CAF Champions League yamenyekanye, ubwo asigaye Confederation. CAF Champions League nyine harimo za MC Alger, harimo za Petro de Rwanda, Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Zegre Noir, Power Dynamos, ikipe twa Rahima FC, Fura Edifice, Horoya, Aseki Mimosa, Messi Wonders, UD Songo, Foresters, Scotland, FC Nouadhibou, El Merreikh Bintou, Gaborone United, Les Cure Waves, Club Africain, African Stars, Rijabotho, Rangers International, Rivers United, Esperance de Tunis, APR FC, Mandiema, FC San Pedro, Wiliete, Msingizini Hotspurs, Watanga FC, Vipers, Zamalek, Pyramid, Gor Mahia, Joliba ndetse n'ikipe yitwa Tange. Bivuze ko ikipe ya El Merreikh n'ikipe ya El Hilal Sport Club nazo ntabwo zari zabona iyi tike, ziracyari gukina imikino hariya iwabo muri Sudani. Hanyuma i Burayi ndababwira ko champion imikino ya gishuti irakomeje ku ma ekipe yitegura igikombe cy'isi. Ama ekipe akomeye rwose akomeje kugenda tengo hatungurana. Swede yaraye inganyije n'abagereki ibitego 2-2. Espagne yanganyije na Iraq 1-1, ariko uyu mukino Espagne yawukinnye idafite abakinnyi hafi ya bose babanzamo. Abantu bataza kumva Espagne yanganyije na Iraq bakagira ngo Iraq yakomeye, bakagira ngo ni Iraq yakomeye. Rekada
nabonye rwose ekipe ya Espagne yafashe amazina yose yayandi akomeye ba Lamine Yamal bari hanze, ba Rodrigo Consicante nako ntabwo ari Rodrigo Gonzalez, ko ari Rodrigo Gonzalez na Rodri Cascante. Ubwo Rodri mvuga ni uyu nguyu wa Manchester City. Nabonye ba David Raya bari ku ntebe y'abasimbura. Abakinnyi benshi kuri iyi game bari hanze, ntabwo babanjijemo. Hanyuma Ivory Coast arayitsinze France 2-1. Ibitego bya Diallo ku munota wa 84 ndetse n'uwitwa Doué ku munota wa 53 yitsinze igitego. Hanyuma uwitwa Ryan Sheriki ku munota wa 45 niyo watsinze igitego kimwe cya France. Hanyuma indi mikino ya gishuti ni myinshi cyane, ntago twabivuga ngo tuyirangize, ahubwo wenda twavuga iyi ngiyi ya mayikipe ari kwitegura gusa World Cup. Niyo twavuga uyu munsi Mexique yatsinze Serbia 5-1, ni match irangiye mu kanya gato cyane. Hanyuma imikino ya gishuti ni myinshi cyane kuri wa gatanu n'ejo ku wa gatandatu izakomeza. Iyi mikino izakinwa kugira tariki 10. Igikombe cy'isi rwose kiratangira nk'ejo. Canada na Ireland, Belgique na Tunisia, Portugal na Chile, Romania na Wales, USA na Germany, Switzerland na Austria, England na New Zealand, Bolivia na Scotland. Ni imikino yose iri ku munsi w'ejo. Ubwo rero abakunzi rwose b'iyi mikino cyane ya gishuti muri tayari, murakomeza kugenda muyibona nta kibazo n'iki na kimwe. Hanyuma i Burayi Florentino Perez nawe yagize gutya yikora mu mitana yibwira abatanazi, avuga ko yitwa Denzel Dumfries yamaze gusinyira ekipe ya Real Madrid. Mu kanya gato n'amakuru mu kirondera ya Radio Rubavu atuzegura ku isaha 9 mwebwe reka mbifurize guhaha mu karonka. Bye bye, umunsi mwiza.